tātou. Swafa manu malolo tātou li whaolo Yesu Keriso. Whawhi loai ma whātalo whātu le paia ma le mamalu o le tātou e kālesia. Ai maise le tāpua inga wha. Tālo whātu fōi la tōlo mata mai lunga o penga te whailangi. Ia ia te o tau uma le alofa ma le anga le leo lo tātou atua. Ua mātango fie le nei tae au. Ua seni wha manuao. Le nei tae au ilo tau awhifio mai. Mo tau susu mai si o tātou momoli. Lapa o malo. Si o tātou vi ia le alofa ma le anga le leo lo tātou atua. Welcome. Let's greeting one another. Turn your right or left and say hello to one another and say God loves you. Is good? All the time. O maya, se o tātou tāpua i atu le tua. Come, let us worship God. I o tau vivi i atu le ali ma le loto atua. O me vi ia ma le matango fie o ana ngā luenga ia. Praise the Lord with all your heart. Great are the works of the Lord. Glorious and majestic are his deeds. His love endures forever. Let us all praise the Lord. Tātou te talo mo le anganga pa ia. We take delight in administering praises to thy name. It is an avenue to express how much we am to us. God of eternal life, you are worthy of all praises. Speak to us in ways which will approach our understanding to thy will. In Jesus' holy name we pray. Le atua Olo olofa o ma o lunga ai ni nei tae au. Mātou whaasifo e lo mamalu. E fia whaalau tele le iloa e ala iloa nganga pa ia. Tāo fi mau i mātou i o aolofa. E saunga le mua ai le nei tāpua inga tu mau ai o vi inga whaavavau. Yesu Keriso le ali i whaola o mātou te talo ai.
Amene, ma amene. Si o tātou alala mai lalo. O le a tātou vivi'i, ma pe pese I le atua I le pese fitu sefulu ma le tasi. Fitu sefulu ma le tasi, le pese o le a tātou pe pese ai. Le atua mamanai. Ua tala mai le langi lo mamalu ma lo siri ese. Ua whaalia fo'i e le wānimo nimo le matango fie. Ou a ao alofa.
Le oso ai o le la ma toi ngoto ifo. Le fotu ai mai o le pongisa ma toi mou atu. Ma tau taritonu la le atua o oe lava. O lau o fio lava. Na e whaia le langi ma le lalo langi ma mea lava o iai. Tai au fou. Tai au mātango fie. Tai au lau sa patipa ia waulu fale lau whanau whatua tua. Se o mātou no manu atu i lau o fio. Se o mātou whafo i lava. Le vi inga i ati oe wau o te tauma no mea lea tua. Tai au manui hai le nei e kālesia. A mata mai o na maunga te tele. Se ia o lava i o na maunga iti. Te māwha mā loi lo lofa wha whitai lo wanga le lei. Le ala usu le tae au le ma le pō le li e malanga ai. O lau whanau wha tua. Te au mangaluenga masani o le aso. Ma le aso. Whanau ia o onga. O tiute ma whaiva peo ne e to tofi nai i la tau mai mātou uma. A o fuafuanga ma wha moenga uma sa mātou. Halo atu ai le li e o leo o wha taunuina manuia. A se o mātou o mai lava i to tonu. O le nei manu. Fo i atu le vi inga i atu oe te maia vi ia lava le li e. Te mā wha fitai tele lava. Tele ma le anoa i o au wha manuianga. O lo e li lingi mai pēi lo mātou wola. Ta mau a inga e tele o mātou tau lima ina ma wha o ngā ina. Ta mau a inga le li ia i lo ma malu ma lo siri ese. A wala mai au a fionga pa i o mātou whai tau i ai. Ma launga ina le li ia i le aso ma le aso. E au auna. Ta mau a inga le ola ma le malosi whawhawina. Mai lau o fio le atua. Ai maise le atua au mea lofa tā ua mea lofa ese. Mea lofa na e tuina mai ai mātou o le tāleni le lei, ma le mawhauwhau le lei, ma le ola le lei le li ie mai lau o fio. Wha mā lofa a whitai le atua i lo lofa. Wha a whitai le li ie. Lo tali mai e ala lo mātou ai o iatu. E wha tau nuina fuafuanga ma wha moenga le nei e kālesia. Ai ale atina e le tui fafo. E o lava le li e le tū wha le nganga. Le li e wha whitai lo tani mai. A o lo whesoa soani lo mātou vai le atua i Taimi uma. Taimi e taunga le muai lo mātou ola ma Taimi e le taunga le muai. A o lo iai lava lo a fio le li e mo i mātou. Le nganga leo lau o fio tau tolu ina pēr lo mātou vai i Taimi uma. Le li e wha whitai. Tau o lunga lo mātou ola wha whitai. Tau langa tangata ke riso. Lea na e ma liu ai lunga le sa tauro. Ma e toi tu manu malo ma le oti ma le tunga mau. Wha maanga lo ina o mātou anga sala. Ma le ola i lau o fio. Tu mau ia te oele vi inga le tua e wha vau lava. Le li ie. Mātou mo onga wha nu. Mātou mo onga le li e wha nau mati i lau o fio. O mātou mo onga le li e ua tele na wā. Kaua mātou o atu lava i o luma ta mā se alofa mai. Alofa mai le li e le i fonga lau e kālesia nei. Mātou ta talo, ma mana tua ai pēa le ta mātou ina, ma le tina. O lo mwhaia se malo longa i le neiva i tau. Ai a se whaasilinga malo si le tino ma le mawhauwhau. Lea tuai. Tau taisi o la ola. Leo ma pui malutia e la o fio ala uma o la uia. I e lofa le atua. Wha manuia la o fio. Se aso mua le li e toi fo i mai le utu. Tau tai oe wha tau nuina manuia le file mo mai atu oe. Wha manuia le li e le tai fono ma le lau a fono. O ta māma tina mātutua o le nei e kālesia. O la tau o lo teita ina le li ie. Le li ie ia maua e la tau le tō whāma ia te oe. E maua e la tau le loto no sai ma le loto matala.
taitaina ai lenei ekalesia, tusa lava o lou fina ngalo le liie. Whamanuia iulu ngā li taitasi o lenei ekalesia. Lo lato wala usu le ao ma le pō, ai ale liie a inga, a tina eo a inga ma tina eo ngā luenga. Ta mā whamanuia la ua fio. Tupulanga lalo vao lenei ekalesia o tama mateini, fe au mga luenga o ao onga o fe ngai ele toa tele, ao nisi fo i le li o tau tua ina le nei malo, e ala i tiute whaava e ngā au o le malo. Le li ie se alofa. Leo ma pui pui marutia ia i latou, mai e lunga ia i latou, malava o wha manuianga le tua, mai e tausi ia te i latou tama. Neli ie fuafuanga ma wha moe moenga le nei e kalesia le lumanai. O lona e sila fia e ale atina e le tui fafo ma le tui tonu. Te mā wha taunuina manuia. Wha taunuina manuia e tusa o lo walofa le lie. Ha manuia le nei atunu o whai mo mātou tofi. Ha manuia le li ie le taitai. Ha manuia i lātou o lo taitaina. Le mālo le e kalesia. O lava i nuu. Ma la whanga maai, ia iai lo lofa le atua. Mātou manatua sia mātou atunu pele o Samoa e lua sifo masasai, taitainga le li ieo, taitai, whainga malo, e o lava fo i tonu o nuu mai kalesia. Le atuae, o mātou te talo iai lunga ia i lātou lo lofa, lunga ia i lātou wha manuianga. Taitaina i lātou le li ie lo atunu e tusa lo finangalo. Mana tua pea le lalolangi puapua ngā tia, ma le whetauai. Le li ie, ia lofa. Ia lofa le li ie, ia vave mai se aso. Maua e lau whanau se ola file mu, ma le ola fia e tāpuai ia te oe le li ie. Sa mao mātou whaalongo ina pea le malanga, le maliu, ma le oti. Le itu, wa fia i o mātou ainga, a fia i o mātou tangata o wō mai pele mau me mamai. Le li ie se alofa. Ia iai o wha mawhanwhananga sili. Wha mai senga le li ie loto wha vau. Nisi o fia maua ao la vea i le neitu la. Fia maua le mawhanawhana o lo walofa le li ie. Pa i ane, pa i ifo i ailo au whaola. O au wha mano lo. O au tausi le li ie. Nisi foi o ta mamati nao le ne kalesia. Maua i ngase o le tino. Maua i la tau le li ie. Whamai o le nei o langa. Nisi o lo tau to lia o la tau ngase tu tonu a inga. E o lava fo i tu tonu o fale mai. Le li ie wa mātou te talo mo lau whamano longa. Ia tu mau le lunga ia i la tau le li ie whaavavau lau. Ta mātou o atu i o luma. Lo mātou ola whetoso i solo whapautolo e loi. Lo mātou ola le li ie whese ta i solo le li ie. Pe o le ula, e se e tua. Whese e ta i solo whainga le fili mana au whaotoso. Whainga tuina naunga o le nei o langa. A le tamao a inga ua whaasiri o mātou loto mamanatu. A o le poto foi le li ie nei tuina mai. Whai lea le li ie ma papupuni o lo mātou ola au auna ia te oe. Wanga sala i mātou le whanau. Te alofa le li ie. Whamangalo e mātou. E ala le maliu o Yesu Kiriso lo mātou li whao. A mātou whai tau ma whau le li ie le loloto au a whianga pa ia. Whamana le li ie le ufola ia ulu. Ma tā wholau i loto ma nganga o lau whanau. Maua ni nganga se tele ala ua fio malo malo. Nisi ne o te talo le atua. A tasi ma te talo lilo. I loto ma nganga o lau whanau. E sila fia. A whai e wala ma eiso la to manuia ma so ma to manuia. Le atua ia whai a pea e tusa o loa lofa fua. Ma loa lofa muti vale. Ai ua lava ni whai a molo mātou o la whatau anau. Le atua le te talo. Mātou te talo whātasi le te talo peo ne au ina ai i mātou. Lo mātou ta mā o i le langi. Ia pa ia lo suafa.
Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo i le lalo langi pen. Ie fo ai mai a te i mātou le asinei a mātou mea ai e tauma le aso. Ie wha mā ngalo ia te i mātou ia mātou ang sala. E pei o na mātou fo'i o na mātou wha mā ngalo i na atu i e wanga langa mai te i mātou. Awa fo'i e taitaina i mātou i tō whatafonga. Ai e lawea i mātou ai le leanga. Awa e o le mālo ma le mana. A toa ma le vi inga e whawa vau lava. Amen. O lauta o le a tātou toi pepese atu i le atua i le pese se lau whase fulu ma le tolu. Se lau whase fulu ma le tolu le pese o le a tātou toi pepese ai.
O le whaitawino le tuspa ia, tusfilfilia mo I tātou le nei tae au, tusi o Yosua, lona matau pue whā. Ana tātou whaitau whiawa wai mai le whaipu mō mua se a whaangata mai le whaipu iwa. Our reading for today, book of Joshua, chapter 4, and we shall read responsively from verse 1 to verse 9. Yosua lona matau pue whā, tātou whaitau, mai le whaipu mō mua se a whaangata mai le whaipu iwa. O awhionga pa ia lo tātou atua, whaafafonga. Wa uma ona sopo ia atu, o le yoritana e le nu uma, ona whetalai mai ai leo le alii, ia Yosua, wa whaapea mai. Ia o tau whai atu fo ia te I lātou ia whape atu. Ia o tau a vae maa e se fulu ma le lua. Ai le nei mea I tonu o yoritana. O le mea tu mau ai vai o whai taulanga. Ma ia o tau a vatu iai. Ma tu ai le mea momoe ai. Tau te momoe ai fo I le pōna nei. Ua whai atu fo I Yosua ia te I lātou, ia o tau ui atu I lumo le ato la au o le alii, lo o tau atua, I to tonu o yoritana, ma ia o tau taitasi ma si ia e se maa I lono ua, e tusa ma le whaitau o I tu a inga o le whanaunga Israelu. Ona o tau tali atuai ia te I lātou, na wawaina le vai o yoritana I lumo le ato la au o le whea ngainga le ali. Na uia atuai I yoritana, ona wawaina ai lea o le vai o yoritana. E whaia fo I nā maa, ma wha manitunga I le whanaunga Israelu e wha wawau. Ma le whai upo iwa. Ua whātu ina fōi e Yosua o maa e se fulu ma le lua I to tonu o yoritana. I le mea na tutu ai vai o whai taulanga o e na ave le ato la au o le whea ngainga. O iai fōi lea mea o I le nea sinei. Tusi mai le whea ngainga fōu. Tala le lei na wha mamawina. Tustala o ma taiolo na mata upu. Ma taiolo na mata upu e wha. Ma taiolo na mata upu e fitu. Tala le leo lo tātou li whaolo Jesu Kiriso. Wha mamawina tustala o ma taiolo na mata upu e fitu. Tātou whai tau whaatasi le whai upu e fitu. Wha angata mai le se fulu ma le tasi. Our New Testament reading from the book of Matthew chapter 7. We shall read together from verses 7 to verses 11. A maua whai tau. I o tau o le atu, o na whaina mai ai lea ia te o tau. I o tau sa ili, o na o tau maua ai lea. I o tau tui atu, o na toina mai. Wa ai se le o le atu, e maua e ia. E iloa e ia. E toina foi le tui atu. O ai foi se tangata o tau pe a ole mailona tali I se areto. Na te avane ea ia te ia se maa. A ole mai foi se ia. Na te avane ea ia te ia se ngata. O le nei,
o tau e leanga. A whai e loa e o tau ana vato mea le lei ma o tau whanau. E le sili ea o na fo ina mai. Ask and it will be given to you. Seek, you will find. Knock, the door will be open to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be open. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? You then, though you are evil, know how to give good gifts to your children. How much more will your Father in heaven give you gifts to those who ask him? Whamanuia tele mai le atua, tātou whaalongo i nisi o ana fionga pa ia, tu mau ia te ia le vi inga, e whaavavau lava. Amen. O le taimi nei, o le atu ina atu loa le ava noa i le, au talavou ma le a o ngā sā, mo le mau le au tama whai ma le whaafawina. God is good all the time. Leila Atua, Taimi. God is great every day. Amen. First and foremost, I'd like to thank God for bringing us all here safely. And I'd like to thank God for giving me the courage to stand up before our church for this opportunity to share his word in the verses that we will be sharing and the hymns that we'll be sharing. Etena Fall Sunday School to Lai. O te tu lai masavali talu atu ilo suafa no atu ilo aina e matau tia lohara whaino aia no uana o e ala Jesu e ole Whafuinga de whangainga ma le atua. Le atuai, ia e alofa mai a te au. E tusa mai lou lava lofa. E tusa ma le tele o loa lofa muti muti vale. Ia e solo ia e sea o sori tu la fongo. Ia e matua furufunu mai a te au I lao amio le anga. Ma le whamama mai a te au I lao anga sala. Have mercy on me, O God. According to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. Wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. Taimi the name, Fai Tato Pese. Say
tusi fai tau aso. Cornito mua, tau pu fun malatasi, fai upu luas fun malatolu, se o luas fun maleongo. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. Aimawa fai tau. Tuto. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Communion until he comes. It refers to the hope of Christ's return and the anticipation of the future. Communion, or the Lord's Supper, is a sacrament that is received repeatedly throughout a Christian's life. It is a remembrance of Jesus' death and a proclamation of his return. The phrase "until he comes" points to the hope of the kingdom of God, when all of God's people will be together in a great banquet feast. The Lord's Supper is a bridge between Christ's first coming and his second coming. It is a celebration of what we receive as a result of Christ's sacrifice. It is a reminder of the promise of eternal life and God's fulfillment towards us. Mau mua, it's tau na Mafutaga lo leau Kirisiano se ia fio mai o ia. E perus fulu, whai pulus fulman lima. E perus fulu, whai pulus fulman lima. Ai maua fai tau. Over there for you. No, your tato. They only my senior, you see. Here from not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Mauna lua, tala ipe le feau o le sataro, se a fio mai o ia. Matayo lu spoon malefa, waipu spoon malefa. Matthew 24, verse 14. Aimawa faitau. Sarva natu foi le ne tala ne malo. Fai mo moli numa. No me. And this gospel of the kingdom will be proclaimed in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Mau muli muli. Ole mana ole sataro, enate suia olanga se afio maioia. Cornito elua, whai mataupu tolu, whai upu spunu male valu. 2 Corinthians
chapter 3, verses 18. 2 Corinthians chapter 3, verses 18. I'm Maua Faitau. O tatou uma, o leo wara tatou pura o le I ma tatou uma. And we all know who with the unveiled faces contemplate the Lord's glory and being transformed into his image with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Salamo, luspun malefitu, huayupu spun malefa. Psalms 27, verses 14. Psalms 27, verses 14. Ai maua faitau, ina whataea tieli, ina loto teria, whama sia fwoi o loloto, ina whatade lava leli. Wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord. God is good. All the time. And all the time. Today our verses of focus will be 1 Corinthians 11, 23 to 29. I will be going a bit over our Psalm 1 reading, so please I ask that you bear with me. First, I'd like to provide some background on our readings today. The book of 1 Corinthians was written by the Apostle Paul to the church of Corinth. But these verses in particular address Paul's rebuke towards the church of Corinth for the irreverence towards the Lord's Supper, also known as communion. I will now be reading 1 Corinthians 11, 23 to 29 in English. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of this bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment upon themselves." I'd first like to address these last three verses I read, verses 27 to 29. In these verses, Paul warns us about partaking in communion in an unworthy manner, something many of the church in Corinth were guilty of, and I assume many of us probably are as well. In verse 30, Paul even mentions that people were getting sick and dying because of this, because they acted irreverently towards taking communion. That's how seriously God takes this covenant between us. But what does it mean to be irreverent towards communion, to take it in an unworthy manner? Communion is not something to be taken lightly. It is not something we just do for the sake of doing. It's not something we do every first Sunday of the month just because we see everybody else doing it. To approach it without any thought or any reverence is disrespectful towards the Lord. And I know that I've been guilty of this. I know that I've come sat in these pews on the first Sunday of the month just taking it because I seen everybody else taking it, not knowing the weight of what I was doing, not knowing how important this was between me and the Lord, that this is a covenant between us. As verse 28 says, this is an opportunity for us to examine ourselves, to examine our hearts and our motives. It's a time for us to be repentant, to humble ourselves, and to focus on God. Anything short of that
or any lack of effort can be taken as disrespectful or taking it in an unworthy manner. We should never take communion simply because it's tradition or habit. We should know why we're participating. I'm going to go back and speak on verses 23 to 25. Jesus tells us to partake in eating the bread, which represents his body, and drinking the cup, which is representative of his blood, all of this in remembrance of him. But verse 26 goes further. For every time you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. He clarifies that communion is more than just remembering, it is a declaration. But what does that mean? It means that we are proclaiming the gospel through our actions. Every time we take communion, we are declaring that we believe and understand what Jesus did for us. We acknowledge that he suffered immense pain and sacrifice so that we could be saved, even though we are undeserving of it. It reminds me of a verse, Ephesians 2:8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, but it is a gift of God. Communion is a public proclamation of our faith, a chance for us to bear witness to those around us that Christ died for us and we live on because of him. Finally, I would like to look at the last part of verse 26. You proclaim the Lord's death until he comes. Again, communion isn't just about looking back at what Jesus has done. It's also about looking forward to what he is going to do for us. We live in a fallen world that's temporary, but we as Christians are waiting for our King's rightful return upon this earth. Taking communion should be a joyful experience because it serves as a reminder that Christ's victory over sin is certain. So I ask that as we prepare to take our communion, let us all prepare our hearts for what is coming. Let us all understand the weight of what we are doing. I ask that we all humble ourselves before God and remember what he has done for us and what he is going to do for us. Communion is a time of remembrance, a time of proclamation, and a time of anticipation. Let's not take it lightly. Instead, let's approach it with gratitude, humility, and expectation, because Jesus has won the victory, and he is coming again. O se tama whanga vai le nā o le autulavo ma le ango a sasai le neitaya. Ai o le whai igu le mātou mai le mātou pese.
pati tele mole. Ya o ngā sasa male. Tātou talavou. Ya, whawhitai. Moli atu le ngā whawhitai le taitai o le nei asu. Whanau na taitaina le tātou whawhawina. Whawhawina le ni tai au. Ia whawhitai tele lava. Whamanuia tele le atua lo tau ola au auna. Ia meise lo tau ola tau mawhai. O le launga i le swafa mamalu o le tamā le alo ma le anganga pa ia. Amene. Mau le matua, ma le tusi sa tātou nei tai au. Tusi nā mātai olo na mata upo e fitu. Ai, e fia whao ngā ina le whai upo e se fulu. E whapelon whai tawina. Or if he asks for a fish, we'll give him a snake. A whai e whesili mai foi i se ia. E te avatua e iai se ngata. That's our text for today. Te rei loa po e manatua na o launga i le, tusi lea i le. Tau sanga I luas fulu lua tas. I don't know if you all remember, if you mark on your book, on your Bibles, that I preach in the same text. But na o launga I le whai upu. Whai upu iwa. I was preaching on verse 9. And it say, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Isi se manatua ina. Ia rea se se manatua ina. Nea whaina. A o lea lawa o launga. I le aso le nei. I le whai upu e se fulu. Or if he asks for fish, we'll give him a snake. Au tua mawhauwhaunga. Nei tai au. Taimi. Male. Mafutaga male atua. Our theme for today is time and relationship with God. O te whamanatu o te foi. O le au tu foi lea nau whaongaina. There's a reason why I brought this book back. To preach today about this, the book of Matthew. E iei le mafuanga. Te lelo na mafuanga. O le fesili le li na nui na ino na uso. Fesili le na fesili ele li. A fesili mai sau whanau. I se ia. E te watua iai se ngata. Lea lau o luu iei fo le li o e mau le nei tai au. Au whatua tua le nei tai au. If your sons or daughter ask for fish, would you be giving them a snake? E iei le upa sa moa malangangana o ma sani te tatou. E whapea amu ia le masina e alu mo to e fo I mai. And he translates, plus is the moon. It goes and comes. Manu lau tio le nei tai au le taimi. Taimi man mafutanga ma le atua. O le moon, po le masina, o le ale mea le whamatala e le masina. O le taimi, le ale taimi oso e le masina. Na o le afi lava. Na o le pō lava e oso e le masina. Lea e whamatana e le masina le taimi. Le alu go and come back. Or go and return. What does that signify? Relationship. O le masina ma le lalolangi. O le mafutanga a le masina ma le tangata. Le halanga luenga le masina tau fia whaamana malama I nai le lalolangi. O le mafutanga na le masina. O le taimi o le masina. A o le alu ma le toi foi mai. O lo whamatala ai le mafutanga le masina ma le tangata.
E ilisi upu wha sa moa e wha pea. Awane I ngalo a fia ino na vau. And he translates, do not forget a fia who's in the forest. Taimi from a tandai a fia. A fia is a person. It represents the time. The forest, it represents the relationship of a fia and the forest. Le vau, le whamatala I e a fia, a walane ingalo. Do not forget me. Do not forget my forest. O lo whamatala I na e a fia. Le taimi male mafutanga mtangata. O winga na upu ia leli. Na le so ta inga. O upu ia leli. A ole mai lau whanau. Tama po se teine. I se ia te watua I ai se ngata. O lea e whamatala e leli. Le taimi. Ese le tā ua le vai taimi o Yesu. Ese le tā ua, again, ese le tā ua le vai taimi o Yesu. Le ia mane ngata. E o foi upu na mo mua le na ula unga mo mua le lua tasi. Le maa male falawa. Ese le tā ua. It's very important to in Jesus' time. The snake and the fish. The bread and the rock or the stone. It's extremely important during Jesus' time. Why? I say, oh, matala ai ele I. O le fa matala ele le ma lo le tua. I say ala ina fa matala e ta ua le ia mane ngata. Le ia o lo fa matala ai le taimi. Le taimi a o le ngata o lo fa matala ai le mafutanga. Ale ali male tangata. Afo ilena aiva aile from ta upunai efa. If you were open up your Bible, look at chapter 4, Matthew chapter 4. What happened in that chapter? It's a temptation story. Taimi le fa oso so ino le ali. Na mena tupu le nating. Ave satani ne li tu o le vau. Fa oso so ina fe atu ya ti apolo ya Yesu. Yesu. O e fia ai. O e fia tau mafa ia. Ina fa aliu wet a reto ia ni ma. La tala le ina tali le ti apolo. E le na o mea ai e ola ai le tangata. E le na o mea ai e ola ai le tangata. Man does not live by the bread. Fa nga ina fo ele li le ia. La mena tupu tono le o le tala le. Ale na fa ele li ilva venga na fa fanga ina aile fa naunga Israel. Fa fanga ina aile nu. Fa liu a reto. Ia le mea ai o le tami titi le na ave ai. Fa liu ia. Pa tele nai le ia na tau mafa ile nu. A ole ale ta ua mai le tala le na tato faita wina mai a Yosua. Le tala le whenga inga tuai. Le ale mele ne tupu le whenga inga tuai. Whatu Yosua le nu. Ave maa se fulu ma le lua. Awane ingalo ya o tau. Fai mafa manatu. Le mea na fai ai e le atua. Le alofa o le atua ia ti. O le taimi. Na whao ngai na ai. Le maa. Ave le maa fai mafa manatu. Le mafutanga malo tātou ali. Saua le mata upule na e fitu le na tātou faitawina. Mai a li. Le ale au ngā o le taimi ma le mafutanga. Fa mai le li. Tui. Ona tatala ina mai lea. Fai atu. Ona tō ina mai lea. Ai oi. Ona tū ina mai lea. Seek, you shall receive.
Ask, you shall answer it. Knock that door, and that God open that door to you. Whaamatala ai le taimi o le wawenga na whaie le atua mōla na nuu. Pa ia o le ka le sia i le ni taia. O le whaamanatu fo i le nā mo i tātou. Whaamanatu le nā i le tātou savalinga umi o lo whaia nei. Lea wa amatalia le nei māsinga. It's the 3rd month of the year. What happened to that time? What happened to your time? What happened to your relationship with God? O whea o iai le nā taimi. O whea o iai lau mafutanga ma le atua. O whea o iai le ia na fesili atuai le whanau i mātua. Ai ave iai le ngata. O whea o iai le ngata. Le ha le tā ua o le ngata. Le ha fo le tā ua o le ia. E whaamatala ai le taimi. Whaamatala ai le mafutanga ma le atua. E tupu a matangi ni wa. E tupu a fionga pa ia lo tātou wola. O e mo e i la tau o lo au auna matau tua i le atua. Nei foi masina fou tātou a matalia. Tātou mana tua le taimi na whai ai lo tātou li whaola. Le whaola tanga mo tātou. Tātou mana tua le mafutanga a le alii malana au so. Tātou mana tua lou mafutanga ma le atua o le na whaia oe. A fes mātua e le nei tai au. A fesili mai lau whanau ia te oe. I se ia, e te avatua e iai se ngata. The answer is obvious. There's no parents who will ask, any of their child will ask for fish, more handing him or her the snake. Ni ai. Le ale me te tui natu I lau whanau. Pe a fesili mai I se ia. E te tui natu iai le ia. Fesili whanau I mātua. It's the same thing when our children, our child will ask for our parents. Parents, mom and dad, I need a fish to feed my tummy. Well, the same thing. What about the parents who will ask their kids? What about you, children of Etena will ask your parents? Same concept. E fesili atu o mātua ia te o tau whanau. Te manao I se ia. Ave iei le ia. Aua le ave iei le whaalonga tā. Ia male musua. E tena fau le nei tai au. Whamanatu lea mo I tātou. Manatua le taimi. Manatua lo mafutanga. Ma le ali. Aua ni ngalo. O lo sila mai fufonga lo tātou ali. O lo o whapea mai o na ao mo I tātou. O maia I nā tātou tarisua whātasi mai. Ia whaia le nei mea mo I tātou. Te su mai sungai. O le tātou. Tarisua. O le tari suanga pa ia lo tātou ali. A wāua whapea lava o nā lofa mai o le atua I le lalolangi. O ia au mai eilo nā tari le tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whātuatua ia te ia. A ia maua le ola e whāwawau. Si o tātou te talo.
Wa umona mātou whaalongolongo au e whetalai mai le li i e ala iau a whionga pa ia. Ma le whaatau waa o lau au auna. A o le nei tu la le atua o lo mātou sauninga I lau o whio. Mātou sauni e whaatino, ma whaatau nuu nisi. O au polo inga nei tuina mai, le ngato au so. A o lau whanau whaatua tua umai le lalolangi. Mātou sauni e vangavangaia le lao ai le atua, mātou sauni e talia. Talia malanganga whaafetai, ai a fo I le vi inga I lau o whio. A whio mai a nganga pa ia, tau tōlua ina so mātou vai vai. Ia I ume umai lo vi inga Yesu. Amen. I lea lava pō na whaalata I nai lo tātou ali I whaola. Na ia tango ai le a reto, ma si tia I o lātou luma ma whape atu. O le whaatusa lea I lo tino, wa tui momo ina, ono a o tau angasala. I o tau whaia le nei mea, ma wha mana tunga, ia te au. Iaso uma tau te ai ai, le whaatusa o le nei tino. Sa ia tofi tofi, ma lātou whaafetai. Wa uma ona lātou ai, ona ia si tia foi lea o le ipu, le whaatusa o le whenga inga fau I lona toto, na wha malingi ina, ona a o tau anga sala. Ma ia wha pēa ato lo toto lea, na wha malingi ina, ina ia mā ngalo ai o tau le whanau anga sala. Sa whapea na lātou whaia, sa lātou momoli le whaafetai. Whaafetai o le asau noa tuaile tia kono ia moa. A le whaafetai o le waina. O le asau noa tuaile tia kono ia te Rome. Tātou wifo matatalo I le atua. Tuol mata mo fio mea uma I le langi I mai lau langi. Le tue wha tuma wina ai, kua ma uma le ola. Sa o loto ai mea uma I file mu whaftai. Whaftai lo lofo mo wanga di lei. Whaftai lo pule te o manu pule whasoi fua. O matu au lia mai lei tai afo I manuia. Na ma losi whafo wina mai lau fio. Whaftai mo whama mea mai tele. O mea le lei uma wai e whai mo I mako. Whaftai mo tuspa ia o whaimata I ala matu o langa tamu whai. Whaftai mo la nanga pa ia o musmus mai pēr. O whasino mai ia I mātou I mea te taunu mātou whaia. Ma a wale te taunu mātou sāwaria. Al mātou whaftai sinu. Ono lo alo pēra o Yesu Christo. Lena e awina mai I laru langi nei. Lona tino sa tui whao. A whasa tauina. I whama mā ma whama ngara I mātou. Matu whasanga atu nei sakaramenti pa ia. Whaftai atu mo le areto, whaatusu I tino Yesu. Whata whae nei mea, whamanatu mo toi whamanatu. Le aolawa nei ngāo iei mātou. Lona soifua, lona beauty ngā, lona toi tumani mālo, mātou mo e whamatanga. Lona mātou tala lea le tuai, whatasi e le tala wilo tinatu. E ala atu dani. So te o le atu ia te oi e swafo no walo tele o Yesu Christo. Ia e whamanuia ina, o whapa ia ina le nei whaina. Ia nganga o I la whaunga o le te ina mai. Ina ia ato whaia I le whaunga tu, whaia I le whaunga tu ina, o
lātou mori mau watu ia te hoi. Rea tu ai, i te mawha wau. Lātou te mana tua pēr o ia. Ina ia lātou maua runa anana. E whātasi mai lātou. E suafo Yesu. Amen. Ole whātusa ole tino lo tātua li. Ta lia loa ma le nganga whaafitai. Manuia le. Manuia.
O le waina, o le whātusa, o le totolo tātou ali ina whaamalingi ina, whaamangalo ina o tātou angasala. Ina o tautalia ia ma le nganga whaafitai ai. Mai lea lapa pō, o uma no lātou, a ai ma whiinu, na lātou pe pese ai lea whātasi, ma fia fia, ina ua lata lata mai le taimi e wha sa tauro ina ai lo lātou ali. O le tātou pe pese whātasi, i le pese fitu se fulu ma le tolu, ia maao ina ai o tātou ipi. Fitu se fulu ma le tolu le pese, tātou pe pese whātasi ai. Lofa o Yesu, o ama i talu i tane. Iau le pangotai, e le matau, e le mafola fola lea. Le alofa tele o Yesu. Fola fola le ele mata ea. O le tātou pe pese i le atua le pese se lau valu se fulu. Se lau valu se fulu le pese le tātou pe pese ai.
Taulanga ia lau whanau le atua na e fōina mai a i mātou. Lea ua toi ofo ina atu. A toa ai molo lātou ola au auna i la ua fio. Ma lo fina ngalo. Ai ale atina e o le nei ngaluenga. Le atua se alofa whapa ia mwha manuia lo lātou ola foai. Ma lo lātou ola au auna ma tau tua i la ua fio. Ono lo swafa Yesu Keriso. Wa vala au atuai. Amen. Oa kalanga i uko le kukanga o le waloa. E ala le kapua inga le ngei kai au. Le fai waka oko i paanga le ka ngā kia ngā le kaukianga. Pei o upo e fai sa la fai. Al fika i kunga i le sunga le chaplain. Sunga i ali wako. Fai mosi kaulanga. A walu ka ko wakapu mane kua. Ai kuro wia o sa moa o le i ai vivia. E le mwhai o wawa winga. A fio maia. Kupu mai. So mai au whainga ruenga ane kua. Kara mai a au. Wa maua lunga ai le ka po inga ngi kai au inga o ko so mai. Naka ko ka po i EFKAS. Ile ngi kai au. Lele fo i ma maulango mo le vaa nga whawa wholau. Le sua ko le sunga i le fo mai, le chaplain. Ia kupola ma le whaikua. Ia le sunga fo i whiau maro lo, pensionge ia toni ma le whaikua. Sunga ia oa, ai kai ngangi e kofi ni kai au. Fia mai le whiunga sui kai fongo, runga lau lau. Pa ia ngā le kinga fongo. Le ora o rua fsara, ia e ngi kai au maka ngofie, i le alofa o le kua. Ua sao mauri wha moe moe o ngā lau ko kapo inga. Peo ngā alo whaiwaranga au au ngā whapena o skala. Ia mapuangi ia le foe ai mapu le ko. Peo kala e whaiwa mangongo. Se ia uri riu, whawhikaia le, whikai kunga o le sunga le. Chaplain. Ua, whaifo le kua mawha whin malai. E o whaale le furu lau sunga, chaplain ngi kai au. Ia fiong pa ia le kua lelenga e whasenga kula o ngiwa e kalakal furu. Ua o se langa ari, ia se moso o ia mangongi. Upo le leima ia fiong pa ia peonga e funga inga le ngei kai au. Ia kawia inga kiu, le kiu wha makala oa. O le kiu e kiu mawhiwhi. Inga ia ongi wha funga paulia ne au. E manga wanga pa ia e peo wha funga ngei kai au. E rui kau inga ilo ko soifua manu ka ko ora au ngai le kua yang wha au manga ngaruenga. Ai o wha whikai kele. Wha maa loo whikai kunga lau sunga. Ele foi peo ngā ro whaiwa e rufi kuni kingo pa ia lea marko pa ia o Yesu. Nau kua ngai kai au. O whawhikai. Whawhikai foi lau kalvou. I manga pa ia ngā o kalakalangoa ma. Fora mai ni ngai aso. Ia iau ngā foi mo o kou a walo koulu mai manguia a mea ngisi o kou e whaima kai kai. Ia se whamakalanga. Ia maua pere soifua la manguia la sunga chaplain ma whaikua. Whapea fwoi lau whainga renga kofi. Whao ngai ngai no kou soifua. I linge mai kau au kako ma valavalai mo kako ma kua whale nganga. Tau inga ia lofa le kua. I le whainga marolonga. Au kako ma kua. Sau skai mi ka liu leu ko kako koe wheroi. Aivi ia le kua. Ia se mako whamkalanga lea, manguia kele sa moa wa fio manguia le kena fau whawhikai.
Ea, leo ta maol nuu. Ai ai foi le alofa le atua le nei tae au tātu tapo inga. Tula i atu ono tātu forfolanga. Tātu la fonga ole. Tātu taulang tele. Nisi ona yo tātu a inga leo am whaion wha ma popo mai taulanga. Sunga lewa o ia. Mla whaolo osa limas furuta la. Sunga lewa o ia sa wao limas furuta la. Te fono po tima mai lua se lau tā la. O aune tau talatu e whaas furuta la. Lua tasi tui tele lua se fulima tā la. Tia kono ia to iwa tui nei se lau tā la. Tina ia flora apsia lua se fulima tā la. Kere singa tango whaas furuta la. Tātu taulanga le aso nei. Lima se lau tolu se furuta la. Lima se lau tolu se fulu. Taulanga lau leo le aso nafi. Sfuru lima tā la. O le per capita. Nisi na yo tātu a inga o whao maile. Taulanga per capita. O le te whono e whitusfu lima tā la. Whitusfu lima tā la whaftai. Tātu seni. O le tama malolo ia toni na tala se lau tā la. Chapen tupola lima se fulu tā la. Mla whaoa osa e ono se fulu tā la. Mapsua sa vao lima se fulu tā la. O ne tau talatu. Tolu se fulu tā la. Te te whono. Po tima mai se lau tolu se fulu tā la. Tu e autoru wa vasa. Wha se fulu tā la. Momo ni otongiola lua se fulu tā la. Ainga whaime soo Tofaeono lima se fulu tā la. Lua tasi tui tele, lua se fulima tā la, to iwa tui nei, lua se fulu tā la. Jai u se me atu, lua se fulu tā la, kele singa tango, lua se fulu tā la, te romi sa le fua, tolu se fulu tā la. Tai o amua, Tofaeono lua se fulu tā la. Rose Fimaono, marwhanau, ono se fulu tā la. Lili o vanu, lua vasa lima tā la, malani lua vasa lima tā la. Mana tua le ali iro vasa e lima tā la. Sabrina pulu mat whanau tolu se fulu tā la. Whaatu punuu Malepeai Tofaeono se lau tā la. Ailao Junior Tofaeono e lua se fulu tā la. Tovisoo Tofaeono mat whanau lua se fulu tā la. Visa Tofaeono lua se fulu tā la. Jasmine Faulalo se fulu tā la. Anderson la Iafa se fulu tā la. Janela Siaopo Pepiui se fulu tā la. Sani Siaopo se fulu tā la. Naomi Fanga lua se fulu tā la. Lupe Fanga lima tā la. Aisea Fanga lima tā la. Tātou mafuta foi munisi la whainga luenga. Sungare. Pela unga ia pio pa ulu. Tātou mafuta whaas fulu tā la. Whaafitai tele. Simi tapsoa tolu se fulu tā la. Chaplain Fuimono lima se fulu tā la. Se leisa tangoa i lua se fulu tā la. David, Mamalu, Kavana, lua se fulu tā la. Kavasa, lua se fulu tā la. Maila Fuimono, wha se fulu tā la. Tātou sene o le aso ne afe lua se lau tā la. Afe lua se lau tā la. Whaftai mole. Te mafoai. Ole. Tātou fontanga le kalesia mon masina nei whamanatu atu o le asaru manai. Saru manai mon masina nei whamalosi mai tātou kalesia. Whamanatu atu tātou taulanga. Na ingam tā whale ia ua olioli mai tātou whainga taulanga ia me. Ia le lei ale atu ia me ia ua. Le lei se tātou taulanga tātou te whai taulanga i le nei tau sanga. Vai falau pultini na watu pultini va so atoa fu fuanga le neiva yaso ia te pataula ia va ai ia ma lo ye ne tatu tamau au no chapa no lo tu e tatu ngaluenga ia so tai fo ia wale mau mai se tala mo fa solonga le neiva tau ia mai se neiva yaso pauna na me mantua ma sina nei so nga se leni tatu kalesia ia Tātou watina e papakiu, masina uma whai ungole. Koe nei whai masina, ea pau ia o mea o fia forfolatu. Ai tau tua ngā tātou kalesia wha malosi. Masinga non toru neo tau sanga. Ia pera au le alofa ele.
le tua le whātau tai o le tātou. Ngā ruenga whamanuia tele le tua i le tātou nuu. Maisio mātua o lo to sea, i o lo whainga malolonga, a pia whainisi o lo whainga ruenga o tātou mafuta, ia ia whamanuia tele le tua i fufanga i whaau mga ruenga neva yaso lo marolo atu whaftai. When I say the Lord is holy, you say God is great, sacred. When you say God is sacred, I say the Lord is holy. Something like that. The Lord is holy. God is sacred. Yeah. Ote. Umona faftai. Pa ia mal malo tato e kale sia fa malo si mal tato sauninga nei tai au. Ia lewa umana sauno atule. Ta mal nu. O le a o le whaalua ina i lona whaamatalanga. O te whaaftai fo i le au talavou. Ia ma le aonga sa. I tau ngā nuenga mai a ea le nei tai au. E whamanui atu le atua i ate o tau. E tā ua te lele le upu lea. Po le apapu inga le fola ina le chaplain. E sunga le ato whaife au. O le whaatusa leale. A sili atu le i lo alo. E manao se io. Ave le tuna. Ai oure awa tua le mlie. O lea le winga le nefam talanga. O le tuna e whaatusa leale. Taimi ale lo alo, ma le aunga sa, mera o tolo vau. A mana o lo alo po whanau, e au wai ma le aunga sa, e asu sa taitasi, au mai. A o le malie e whaatusa lea teimi o mātua, e leo se teimi o mātua, teimi o le atua. O le manu lauti pei o le sau noa atule, sunga le chaplain. Taimi ma le Mafutaga mo le atua. Bring your children to Sunday school so they can have quality time with God. Bring your children to youth activities so they can have quality time with God. That's just a little whapopo le launga le sunga le chaplain. Sunga le vai au whamalo whaftai. Longa na pele anganga tapuai. Whaftai sa ili loto. Whaftai sue sue. Whaftai foilo. Whaavano ina lo teimi. I au ai lingaluenga le. Le au whengaluenga le. Tato e kale sia le neitai au. Ia tau ia no lofo le atua. E whamanuia. Mo pea ole man malosi. Ia meise. Ia manute le ina pea la sunga wale whea ngai. Me le nanga luenga. Lo whea ngai me le vainga au le malo ringa luenga le atua. Hebrews chapter 10 verse 25. Bea le mau mua le autalvo. It says, do not give up in meeting together like those who have a habit of doing. Parents, please don't give up on your children and meeting together on Sunday school and youth activities. Tori Fatmanato is just a godly advice so they can grow stronger in their relationship with the Lord and spend more time with the church and its activities. Yeah, manuia tele, tato e kalisia, ya mesio la tolo, faino faita po inga fatasi neta yao, manuia fuanga neva aso, manuia umatato, be safe out there. The bug is going around, and have a blessed rest of the day. Swafa Yesu, amen.
whai ona tūtūina le malu pa ia le tua le nei tai au, mawhitai molo tō wanganga. Tai lau whai pese, lau asafo ia meise le tai pese mai lātou, lau whai pese le whongaina o vi inga, o le tua. Le tue whasilia se nganga whawhitai, nana pa iama atu lava le au talvou whawhitai ma la o ngā sāi lātou umo taitaina. Ne nei mawhitanga nei tai au whawhitai. Tele whawhitai le pa ia malu o a inga o oma e pele mau me mai o i nātou mwhai o tātou whaitapo inga whātasi, whawhitai tele a whio mai, whawhitai mole ngā luenga tātou whai a whātasi nei. Sungai tia kono na lufi ina, e lao ai nei, ia whamanuia le atua ia te o tō whawhitai, i whamanuianga le sunga le whaiwhi au, tupola, ai alawa oe whai mataitai, o le nei vai tau, ia o tō e sea le tātou, tamato ina ma le tina, ia whamanuia fo i le atua ia te oe ma le ainga. Tātou talo whatasi le mana tua pēr le whai ngā mālolonga le tamato ina ma le tina, ia sao mauli whamoemoenga uma mauas whasiringa mālosi eisi Taimi to e wheiloai. Wheiloai le lau mata fia, ma le manuia, ma le alofa siri ese o lo tātou atua. Manuia le neiva ia so, nei masina o tātou amatalia. Ia iai le file mua o le atua i lunga ia te o tau uma mai tātou uma. Mai se nei o tātou whanau. O le tatalo whamanuia. O atu ia o tau ma le manuia. Ia ilunga ia te o tau uma lava le li ie au whātuatua. Ai maise le au whātuatua uma le lalolangi le file mu. Lo tātua li whaola Jesu Keriso. Mafutaina o tau e lona lava a nganga. Ma le tamā e whaavavau lava. Amen.